a szívemben viszlek tovább. Super hästi kaitsevad, tõeliselt. Aga suured poisid lähevad viiest mängima, need tüdrukud tulevad kaasa elama. Kui suured? Karlil on kell 5 mäng. Vastu! Ääron, tuleb! Mine! Aga nad ei jookse lõpuni. Halvasti ei mängi. Peale, tüdrukud! Tõmba mööda ja löö! Selga keeratab nähtud, see oleks tõsiselt hästi palju. Meil on seal varjualune. Meil oli varjualune, oli elementaarselt paksust plekist. Poisid istus, midagi kurat oleks, see 60 kraadi tööd. Helina on vaba.
sidelinile jalg. ta hakkab siis jooksma, kui tal pall on pea kohal. no tee nagu natuke pussivitseid ka ära ja kõik. aga mul järgi ka tüdrukud! Elina ju kunagi tuli viltsu mängida. Löö! löö Renno! välja! tubli Katre, võta Liisu ette ja löögile! Никаких бантов. Любят жрать сэм и не любят ментов. Как говорил Вася, были бы деньги в кассе. Надо нашей расе. К нам на медне провели интернет. Сказали, что сейчас без него жизни нет. Теперь я весь день сижу в ноутбуке. Нашел там подругу тебе в Фейсбуке. И я Анжелой назвала мама. Она приглашает меня на Багамы. Пишет: my friends, привози бабосы. Будем на пляже, мы кушать кокос. И я решил, надо рулить. Она не белая, она не права, это была не я. Она не без слова, кто-то скажет: да-да, это была судьба. А на небе мой сон, но не мне снится он, это было давно. Ты над ним не кружи, лучше мне подскажи, почему со мной. А печали нет, кто